Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat guys. Malam ini kerja bareng Patski karo ludruk. Apa ya mau guys, lali aku. Sama teman-teman guys nanti guys. Yuk. Dan nanti ada bedaya nonstop. Acaranya jadi 7:30 guys. Iki wis jam 8 aku lagi OTW. Ya Allah, suapek banget arep tangi rasa-rasen ngono mau ki guys. Yo rasanya pengen bubuk ngene tapi yo piye neh. Kita harus semangat kerja dan kerja. Yuk, cus. Semangat. Kita OTW. Ki arep mampir guys kingko nggone Leo di MUA ngampiri si cantik Diana Pungki. Res ceklek tit cus. Oke guys, kita mau jemput Andini Putri Sibal. Kok tak spill wonge guys, Andini si cantiknya Diki Carban juga. Dia baru meledak guys, baru meledak der jret. Besok kita capcus sama Andini jret. Pokoknya karo Andini jret besok kita on the way sama Andini jret. Ya aku harus mampir nih ngomai guys, bareng Andini. Kita jemput Andini si cantiknya Caruban. DR melak ludruk wis sanggulan ke jam 5 guys. Tak prank padahal budal tuh kisuan teh. Dia tak prank awet jam 5 dan wis sanggulan nunggu 2 jam. Yuh, ayo. Kita sudah sampai di tempatnya Kak Leodi. Leodi MUA jeret. Leodi MUA jeret. Bu. Anu ini sing di salone. Kok gak mudeng salone sing di guys. Salone sing ki pundi ya? Kok gak ketok guys. Tapi aku wis teko ngarepan. Ini Leo. Tapi wong ning ndi gak eruh aku guys. Lho, ayo di. Oke lah guys, ning kono jret ning kono kae. Kita masuk aja ya guys ya. Tak undurin. Kita undurin. Mbak, kula nitip nggih. Oke, kita mau ke tempatnya Leodi menggerebek Andini. Oh, tiba ini jero to, Mikey. Ternyata rumahnya di dalam. Jeret. Butik Indonesia bagian. Jeret. Ya, ramu. Ya. Kita sepil di sini ya. Sereng. Ini MUA yang sudah membahana. Yang membahana. Wis gak prai. Iya gak prai. Wis pokoknya selalu jret. Iya. Iki bayar kok ora ono gak to? Era. Bayar. Kok Wisata giling. Ayo ya. Aku gak ikut. Loh, lah nyapa? Terima tamu apa piye BRT? Saya kan Apa yuk? Engko ketemu kanca-kanca. Era. Bu Leo aku njaluk jajan asal-asal ya. Yo, oh dia. Ayo wira apa-apa kok. Oh, Tita. Apa namanya Kak? Siwet aku. Loh, lah siwet ki nyapa? Yo ora apa-apa lagi Andi po kenal sapa-sapa yo an. Lah nek kowe kan benci metal Loh. meja to. Engko ki ning ngarep yo eneng nggone lungguh untuk umum.
Siwet aku lah kok cepet-cepet. Ora, enten to, enten siap-siap. Simal ta aku. Yo enten, Cus. Enten. Engko video-videone aku yo, Cus. Genti katok tok. Heeh, Iki klambi to. masa arep dandan cantik ya. Lah iya, ya, Cus. Nyurai apa-apa kok. Aku ki kok siwet. Ya, ayo nemuan iku. Seret, nikan salipuk. Delok to, kan kacoy. Nikan salipuk. Ya, nikan salipuk. Ya, ki make up kacamata. Wes terang ya aku ki aku ki elek ora Loh, ora, flash onmu kan ning kono dadi make up kacamata jenenge. terang yo mek aku ki elek ora ke Ya, dirimu. kok era. Deng 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 deng. Mbok Ari. Mbok Mbok. Setan. Sopo nek? Hah? Marane sopo? Gak, ayo susah. Ayo ki lho lancang. Ayo ki lho Ari Reza ki sing nguri ki anu ki. Buah. Buah. Dandan. Buah buduran. Seret. Jus lokasi 1. Buah buduran. Aku tuh kemarin gini, wong kancane prai kok si iki lokasi dua lokasi. Rayo giling kok. Kamu pun, Mbak. Yuk kita jus. Ye. Harap iki gak makan kamu. Kak nih. Kak apa wanita? Lah aku sungkan liwat kene dadi tak peteng isik, Mbak. Oh, apa-apa. Oke, kita sudah sampai lokasi, guys. Bersama cantiknya Indonesia. Dalam kubur Pak Fir. Loh, ketak klondi rupamu. Minggir di, aku terak kok bisa. Loh, apa tata? Ya Allah Pak. Oke guys, kita di belakangnya mobil. Sering, ya. Sering. Sudah sampai. Di mana? Apa? Makanya ya naik gule naik kepat. Ben, Gangguanku lah Mbak Mer, saya sita. Saya sita. punya 4. Kurang. Yo, di WA barang. Sopo TBA? Taku. Kene. Sering. Lah kae yo Mas no lo. Kae yo Mas. No. Lagi. Mas Kumambang. Iki yo Mas Kumambang lho. Mami. Kita sepil dari sini, guys. Ada Mbak Lala. Mbak Lala Putri Trisam. Mbak Alifa, Mbak Lili, Mbak Naira. Tuh. Ya, gue nanti anu nanti carian sih. Mas Mamu. Ayo nih. Asik. Kowe gak pengen blas on kacamata to, Mbok? Karena anak-anakku anyar ke blas on kacamata. Ke endi to mau ke engko tak rene ku live. Sudah. Mbak, dari mana, Mbak? Jombang. Mbak dari Jombang. Loh, ini dari mana? Saya dari Malang. Dari Malang. Kok ayu mentah kayak genggek, beres. Kita salin dong, Iya. Ya Allah Kak Dita Zara. Jagung parak.
Oh wes kakak wes. Yo, yo seret kira umum kira ratu segala ratu naiki. Ora mbak abang iki wis abang iki. Ibu Doli Sari Ayu. Di Mama Jackie. Cantik yo. Cantiknya nanti Demangan Putri Pijat. Nah ini Kak Sabla cereng Bapak. Duh, ini sisap jenenge. Mbak Ica. Oh Ica. Kak Clara, ini Mbak Rere. Tong ting tong. Apa sih? Duh ayo mentor Rere. Ya, begitu Mas Red. Ayo nih. Kata-kata hari ini apa kakak? Lama udah jumpa Kak Ari tambah cantik. Pers. Clara, Diana, dia kembar wong teluki. Ready guys. Bersama cantiknya Nganjuk punya Yunis. Yo simpan kan. Simpan beladekan. Operasi jare. Sing anu, sing nyekel germone kan. Anu tapi jadi jelbongan. Kok nek gone guyangan kudu ana wong tapi gak cukup. Apal pokoknya ya. Apalah titik di tengah dia apa nih ya. Karena andeng-andengnya samping irung. Jenenge ini kono dudu Ani jenenge. Nek kono Lisa. Golek. 50.000-an murah. Kadang 15.000. Nek sepi yo 5.000 tompo. Sak cilik sekolah 5.000. Yo anu kok sejamu. Jamu. Sehat selalu ya, Bu. Amin. Cantik ya Allah, ini artisnya Surabaya, Mami Okta. Selamat malam. Ini artisnya Madiun Mageta Ngawi Magetan Nganjuk. Ada Kak Sas Miranda. Ada Mami Jackie, Madiun, Kak Saras, Magetan. Lagi bintang Jogja. Ceret kakak. Madiun Sawahan, Mbak Mary, Bu Sabla Magetan, Mbak Ida Madiun, Winongo. Sing duwe Winongo. Gelut bener. Warake, Mbak. Warake, Mbak. Kowe warake. Mbak Betty Ngawi. Set. Lah iki bintange. Iki pletek anyar Mbak Doli, anak Mbak Doli anyar. Berfoto-foto cantik. Ini kameramennya Mbak Lia dan Mbak Di. Siapa Mbak Lia kalau Mbak Andini? Ya. Ini Lia Leodi. Ini Andini Putri Mondol. Seret. Pelecehan weh. Ya. Ya Bondoli cuwilik. Seret kakak artis sing Nganjuk. Ya. Jrek. Yo, ini Putri Sret iki sitok Sret. Ayu. Jrek. Ya ayu nih. Lindri.
Ya bodone kocah cilik ya. 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 Seret. Ya, baik goreng lat. Batin, batin. Cukup nih anu, sampai di sisi, sampai di sisi yang jeruk kasar. Tapi dia batitin. Alis seratnya anyar ya. Serat. Enggak. Datin ngobrol. Imut-imut ya. Baca versi ini anu loh. Siapa? Namanya siapa kak? Gepeng. Kepek. Gepeng. R. Barusan. Itu aja. Kontrol. Kontrol. Bisa om. Arek cilik.
Aku mau nanya. Jawab wong iki lho iki palsu kabeh. Memang kasus paling mulus. Itu aja memang palsu. Ini anu biar nanti mungkin apa budak. Jangan budak. Simba. Mas Mamo. Mas. Iki dia beto ya sunat lho. Aku yang buku harus sekalian. Kalau stop pure kalau masalah Aku komandan ini. Ini lagi loro, urung kabeh kok langsung terus sampeyan. Mamung. Oke guys, kita sudah selesai, waktunya pulang. Bareng bunda-bunda kita di sana. Bunda, mati. Bunda anu sesepuh kafe lagi. Bunda Tiara. Wajib dipatuhi semua bunda-bunda kita. Kecuali ini singkirkan saja, disingkirkan. Selesai. Bature wis kancanya itu wis mesti lucat kayak ngene iki. Dek ya sik kian nyibal jarene guys kingkong. Ngindeni anu. Kongguri kayak wedok asli lho. Asli wedok gitu lho entah lho. Ki mono ya wedok suwendine susuk wedok, awake wedok. Ki lho, kok ulune beige. Stalking Kak. Ya, ulune guys. Ya seret. Ada bener tadi? Ini Mbak Andini asli porok bangun sari. Hasil Kak. Udah tadi, tampakkan wajahmu di. Oke, dadah Sandy. Kok enak sih jaluk nomormu kok tak kei ya? 0812. Oke guys, kita mau pulang. Cus. Lo kok malah bayar? Oh gak aku mau. Lah terus golek Aku mau ditempel wis to. Genggek Medion tawa 300 dinyang 50 amplopi. Ya. Badali kalah. Kalah. Heeh. Ya, sing marahi sapa tadi ngon Windy? Yo. Wis to. Kudu ya dia. Toh, bayaran gone Leo 200. Heeh. 50 go torok. Ya turah. 1 Turah. Tiga apa? Saya 1 Lawu permen. Yo. Kebablas. Entek. Kok diopeni asol-asol. Lah. Kalau mangane skill asol-asol kok men wong mantu ngono. Yo. Sanggon kur nggo tuku wong lanang. Yo. Ini mau deal di. Kok iso mbok kayak asal-asal bener. Lah lah ki mas aku nukane panganan ya asol-asal kuwi. Ya teko apa jenenge panjang ilang wis takon mangan. Tau jajane wafer ke tak gawakne. Wes mulai ra nggo apa-apa. Iya. Ya. Jadi komplit ya. Asol-asol bayaran ngasih stand. Entek ya, Dik. Garek souvenir tok ya kipas wonge mot. Ya, pelanggan wis teko kelok Tommy Sekar yuk. Wong Sekar.
Yo kalah pokoknya karo wong loro ki wis prayaku. Yo. Yo.